Wonderful Day ir sākusies. Dodamies ceļā uz smilšaino Laumas mototrasi apgūt braukšanas iemaņas pie Laura un Ulda Freibergiem. Esam klāt. Nu, Gončik, čau! Evo, čau! Gaidījām! Prieks tev redzēt. Čau! Čau! Prieks tev redzēt. Es esi tavā kreklā. Es jau atcerējos. Jā. Toreiz Vācijā koncerts bija. Šitas bija Vācijā? Vācijā, jā. Jo es nevarēju atcerēties, kurā brīdī. Diezgan kaut kāds undergrounds bija. Jūs ar to lielo autobusu bijāt. Jā, atceros tagad. Nu, mēs brīdinām, nekāda pastaigi te nav, jā. Te ir smilšu trasa un ir ko turēt. Kāpēc ir īstā vieta viņam kā iesācēja? Jā. Nu, kad tu esi pie čaļa, kurš 30 gadus to ir darījis, un kā varētu tev pateikt, ko tev pareizi darīt. Es tikai domāju, teiks, te ir īstā smilts. Zinu, citur nav. Jo man šodienas uzdevums varētu būt, es teicu, es varētu pamēģināt kaut vai to mazo, bet man tas sapnis šodienas ir, kad es aptairos ar moci un uz vietas to aplītu uztājas. Jūs mākat tādu čaļu taisīt? Jā. Kad brauc ar uzkāpju uz moci, kļūda ir, ja pieķerās šitā. Pareizi ir pieķerties šeit augstāk, moci šādi, jā. Ļoti daudz braucēji kļūdās ar to, ka sāk braukt, bet brauc šeit. Ar rokām jāspēj stingrāk un jādod gāzi vairāk. Jā, un arī tā. Kur ar kājām vēl stingrāk jāpietur tad moci. Jā. Lai viņš neiešķīja. Tai mototrasē es neesmu, šī būs arī tā pirmā reize un jāmācās no meistariem un jāgūst pieredze un teorija, jāapvieno praksi. Ja vispār kādreiz izliek kāju, tad izliek tikai vienu kāju. Jā, skaidrs nebrauc. Jā, nekad šitā nepeldēt, nu, ja gadījumā kaut kur ekstra, kaut kur savā. Viena kāja vidēji svēra apmēram 20 kg, nu tā vidēji. Un šitas svars, ko tu izliec, tu 20 kg, viņš tev ir kā balansieris arī. Bet es arī pati bišķi. Jā, pati, vot pareizi, jā. Vot šitā būtu pareizi līkumi jāpēc, jā. Paši. Sākumi ļoti labi, jo trasa ir salīdzinoši grūta. Jūs to apzināties, ka jūs darat pareizi. Tikai bišķiņi dabūt to pierast brīvumu. Būs labi. Brīvums, lai to jā, mazliet teikt pietūs, bet ka viņu valda. Ir forši. Patīk. Iemaņas, teorija. Paskaties, kas trūkst šim mocim. Netīri nozīmē, ka strādāja ļoti labi valsēm, bet smags sportveids, ļoti smags. Es uz
to eju tagad. Tas ir mans nākamais līmenis. Ok, es pamēģināšu. Bāc, nu galvenais tagad nenopazarēties. One, two, one. Es jums teikšu, tā dienas plāns ir izpildīts. Jūtos ļoti labi. Šis ir daudz smagāks nekā manējais mums, tāpēc sajūta bija savādāk. Tā bija jāapbrauc ļoti plūstoši, bez asas gāzes, citādāk, ja iedod ļoti pārāk daudz gāzes, tad aiziet. Tāpēc kaut kas savādāks bija savādāks sajūtas un pirmo reizi izskatās. Jūs te padalieties, un tas tev, es nezinu, šeit, kad ir maz, bet tu tās dienas grāmatas mums ir iekšā, tas ir mūsu brauciens Jāna Kļaviņa 2007. gadā uz Austrāliju. Varbūt tu esi to filmu redzējis, bet jebkurā gadījumā, bibliotēkā tev paliks. Paldies. Es pats personīgi ar Jāni Kļaviņu 1996. un 97. gadā mačojāmies Latvijas čempionātā kā līdzīgi. Cīkstījāmies par Latvijas čempionu titulu. Tā kā tā interesanti. Viņi beidz karjeru krosā, kad aizgājām tā šādi darīt, un es atkal beidzu savus motocross gaitas. Es kā kaut par treneri kļuvu un daru to tālāk, kas izdodas un kas patīk. Jā, galvenais darīt cilvēkiem to, kas patīk, un to viss izdodas. Tā kā paldies par veltīt to laiku un par to, ka varēja piedalīties un iesaistīties. Ja? Tad arī no mums. Paldies, paldies. Lūdzu. Super, tas ies pie sienas kurvadā. Tad Paulai. Paldies par centību, apņēmību. Un droši piedalīties, lūdzu. Superīgi. Jā. Tā arī uzlīmīt. Uzlīmēt šo uz priekšu dubleņu. Jā. Uz priekšējo. Un kad jūs brauksiet, visu laiku jums tas atgādinās. Kad ir jābūt uz priekšu. Jābūt ir tā. Viss kārtībā. Jābūt šitā. To mēs izdarām. Domāju, ka jums noderēs. Paldies tev. Paldies tev. Iespējams, daudz būs pamanījuši lielformāta sienu zīmējumus, kas grezno Liepājas ēku fasādes gan pilsētas centrā, gan karostā. Kas ir šis grafiti mākslinieks ar parakstu Elementonu? Mēģināsim viņu uzmeklēt. Привет. Вы местные? Да. Слушайте, мы ищем, вы знаете такого художника Элементон? Элементон? Леха. Да, я знаю. Элемент. Элемент, да. Да. Такой Липайский Алексей, бэкс, да, он граффити рисует. Да. Вот такой рисунок. Вот. Да. А сама стена, она не здесь? Я не знаю вообще, что на стене где-то нарисовано. Да? Мячик и это. Ну, это в Каросте написано же Карост. Это где-то тут. А он вообще нормально рисует, да? Да. Я слышал, он в Италии. Одаренный человек просто. Вы его знаете лично? Лично знаю, да.
Орден снег. Он про Пордениса говорит. Ну он здесь бывает вообще? Приезжает в гости в городок? Да, недавно, 2 дня назад был, катался у нас на Мерседесе старом. На здесь, да? На бокс ходит теперь. А, да? По морде получил, да, на дискотеке. На дискотеке в клубе. А он получил, да? Здесь Липай? А Сашкиного друга. А как это у него получилось? Ну, как ну, бывает у молодых, да, ну, из-за девушек. Вот и все. Он высокий, неуступчивый. И с той стороны тоже попался неуступчивый, ну, низкий, но только тоже спортсмен. Ну и все. Получил по зубам. Ну, не забоялся, ничего, там бился. Да? Да. Молодец тоже. И делает он, да, устраивает, продвигает. Молодец, парень. Урбан. Да. Урбан. А как вы музыку какую слушаете? Разную. Мне нравится, да. А брата Ветра слушаете? Слышал, да. Можно послушать. Да. Некоторые есть. Нормально, они что с многими российскими. Скользкие улицы, это крутая, да? Нормально, вот эта песня, да. Да. Давайте удачи. Давай, удачи, ребята. Sveiki. Krieviski runājat? Да, кревиски. Вот вы знаете, вот в городке у вас есть такой художник-элемент, граффити рисует. И у него вот такая вот картина вот на стенке. И возле каждого дома щиты изрисованы, ты понимаешь, лектором. А когда они рисуют? Ночью. Ночью рисуют? А когда же их поймаешь-то? Их же не видно, вот днем-то нету. Да. А где полиция? Их не ловит никто, банда целая. Ну, вот только покрасят, уже вот эти иероглифы какие-то там, хрен поймет, что они там. Банды это. Но это я не видел. Это. Такого вы не знаете, да? Это вроде как красиво. Ну что, мы поищем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Не, художник элемент его зовут. Знаю. Вы знаете его? Леху знаете? Да, вот. Прямо будет до перекрестка и сразу налево пятиэтажка там будет одна единственная. Да. Вот это... Как, вы являетесь поклонницей его таланта? Ну, мне нравится. Да? Вот это вообще круто. Да. Спасибо вам за мнение. Какую музыку вы слушаете? Разную, современную, молодежную. Брата Ветра вам нравится? Нет. Не нравится? Нет. А что так? Не знаю. Ну хорошо, не нравится, не нравится. Хорошо, Все, удачного удачи, дня. Спасибо. А нам nравится. Mēs tagad zinām, kur zīmējums ir. Turēts iela 8, jā. Braucam. Bet visi zina Ļohu. Visi pagaidām. Viņš ir vietējās baigni. Šitie nezināja, bet viņiem bija viedoklis par grafitī māksliniekiem, kurš visu vajag izķert un salikt cietumā. Es esmu karosta, kas par vārdu nē. Kara osta, karš un osta. Viens ir nemiers un posts, otrs miers un patvērums. Karosta. Es bieži par savu vārdu domāju un vēlos nebūt karš, bet osta. Kari jau pietiek. Vēsture un ļaudis man izdauzījuši priekšzobus, tomēr es krāsoju spilgti sarkanas savas lūpas. Jā, nenorādiet, es pati zinu, ka manas zeķes ir cauras. Bet dzirdiet, manai pašapziņai laiks nav nodarījis neko. Pasarg Dievs, nenāciet pie manis kā cietējs. Nenāciet žēlot. Pie manis nāciet mācīties pašapziņu. Pie manis nāciet pēc īstuma. Tāda, kurš paliek pāri, kad parāda beidzas. Kas man neļauj pagurt, jūs brīnāties? Tie ir manējie, kuri atzīstās man mīlestībā. Ne jau uz spožām, glamūrīgām pastkartītēm. Viņu es tevi mīlu ir lasāms to acīs. Man ar to pietiek. Ar katru tādu atzīšanos
Es tieku tālāk no kara, tuvāk ostai, jo es esmu karosta. Es esmu Liepāja. Лёха, привет! Вот, едете, машина к вам едет, туда езжайте, вот. И сейчас еще одна, вот туда налево, да, вот я вас вижу, посмотрите. Я понял, все, едем к тебе. Что только вернулся, потому что к нам итальянец приехал сейчас, и он в центре сейчас рисует 14 метров стенка такая большая. Надо же тоже гостей приглашать, нельзя же, ну, как бы, только одному. Ну, пойдем, у меня на втором этаже. О, тут прохладно. Смотри, как тут еще old school, как люди живут. Ну классно. Зарез, это старое. Вау! Винтажное все такое. Тут, я тебе скажу, ну ты просто попал в цель в этом месте. Я не могу тебя даже представить в другом месте, в каком-то там солидном офисе. Кем тебя считаешь? Ну, стрит. Ну, да, стрит-артист, наверное, скорее. У тебя были когда-нибудь проблемы с полицией? По-моему, 1 или 2 раза. Нет, кстати, 2 года назад. И мы там красили, нас не видно. А один пацан, он как бы не рисовал, он с дроном с этим. 4 наряда полиции приехало. Жара такая, нас туда полицейский участок, 2 часа мы там просидели. Сейчас у меня тут балкон сделали, надо сейчас окно поставить. Вау. И тут у меня типа офис будет, чистенько так будет. Так, что мне еще есть интересного? Я думал, ты тут с Раймондом Паулсом будешь. Ну, практически. Saultilts, да, там этот tuneļi, kas ietā, un tur tie zīmētāji. Un, ja tur svešais ieliet, viņi vienkārši izķer un nomet no viltiem ūdenī. Ты слышал такого? И я поверх его там букв больших свою роспись поставил. Вот. Они обиделись и приехали в Лепу ко мне, нашли мои рисунки, мои рисунки взяли и закрасили. Вот был случай такой. Ну это где-то 2005 год. Но ты не знаешь их. Ну это так скажу, смотри, я изначально... Твое видение просто. Ты не думай о том, что я типа кому-то это хорошо делаю. Я просто делаю для себя, чтобы было красиво. Да. И так же самое делают остальные художники. А в целом мы, получается, создаем красоту какую-то. И из этого уже потом делают люди выводы. Типа вот художники, они создают какое-то настроение там в городе или, допустим, там, ну... Я вот придумал вот эту планету Каруста, 360, то есть церковь, это у нас в Карусте, это Никольский, вот, это вот этот собор, он же вообще в Прибалтике, по-моему, единственный. Вот, и потом Уденсторнес я нарисовал, это тоже рядом там в Карусте. Мост там маленький, да, воздушный этот. Каруста 360 это типа все по кругу, вот, все достопримечательности, которые есть там в Карусте, ну, такие основные. А у нас дорога зовет. Да, вот дальше поехали. Еще меня кореш отдал, говорит, просто хочешь, ну как? Ну съездим, покажешь. Давай. Ну давай, Пойдем привезем тебя обратно. Давай. Un visam vēl saldajā ēdienā izrādās, ka tieši šobrīd Liepājā rezidē viens no slavenākajiem street art māksliniekiem pasaulē – Itāls Ozmo.